Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulim, kan agtal na kayon. Taerugi tayon, ti sarsarita tayo, anapaulwan. Ni Mang Basket, Amam Marta. At dataraken, damang basket nga aso, ani Bari. Ngam nauyong daytoy kan ni Bari. Ngam oray kagura ni Mang Basket daytoy nga aso, ipatpatagmet ti agina, ada Marta ken Ambet. Iti maysa nga aldaw ket. Nangalaan nyo iti dayta nga uken, nanang. Ginatang ko ka ni Mr. Lee. Ay, nag-cute matan. Iso nga awagan tayo iti Bari. Ay wanam ana imbag Saan mo atang tangsitan? Uwan, nanang. Nangina ti pinanggatang ko iti dayta. Barang no dumakkel kat aganak to. Kat adan tumat aso tayo akasta. Anya nga mintibrid dayta nga uken. Jakman amo anak ko. Ngam kunada mo nalain ka no dagita abrid ti aso. No kasta nga rod, aywanan tayo ana imbag. Wen, anak ko. Anya tararamitin, Marta? Punpunasak man dayto nga uken. Kadigdigos na kat pamagakpay. Manipod inalam dito'y balay day nga ukan. Isulat tanti kanayon ngayon into naram. Ha? Isunsa pa yan tinangnang runang da kami iti anak mo. Pagkunaamat lakay. Un ata isukit din ti paggasgastusam iti kwarta. Anya? Agasam tay gatangan pa iti shampoo na, sabon. Kanayon pa naimas ti kang kanin na. Kan kanayon pa amadigdigos. Salbagkit di tay tanga ukan. Dakkelan ni Bari nga aso tayo, nanang. Makaawat pa yan iti sao. Wen anak ko. Nasingpot pa'y Saan akas ka dagiti daduma di nga aso nga agkalong dalatan? Nagasat tayo, tanadan tayo itinanakman nga aso. Dakkel ti maitulong na kada tayo, nanang. Wen, iso abantayan nyo adwa ka ni Bari dagiti bilag tayo nga irik dito'y paraangan ti balay Amangan no kanan dagiti manok. Di kay agdanag. Adda ni Bari para bantay ko. Ni, dagijayan dagiti manok. Ala, kitam anak ko. Tadi datuktukan dagiti irik abambantayan tayo. Dagijay manan dagiti manok. Umay datuktukan ti irik abambantayan ta, Bari. Ingka man abugan. Darasam. Napanan ni Bari. Talaga makatulong kanyak. Murag tugtugawak laang dito'y. Taadamot di asok abaun-baunak. Ambit! Marta! Eh! Ay, buwisit ka mga aso. Kabalay lang ang tataulan na kinden. Kasano di nakataulan ta aso. Kat nabartag kamot ngamin asimang pat. Di ka pala sumarda nga taula-taul. Barsakin ka na makita. Amom akagura day nga aso tinabartag dito'y balay. Ita agawid ka nabartag. Pulutan to pa dito nga aso. Anya? Nanang, apay ajak makita ni Bari nga aso tayo. Anya? Awan ni Bari? Awan nga ron. Idi pa'y bigat asap sa pulat. Sa dino ti ayan ti amam. Amangan mo't no yung kuyog na. Napan ijay talon ni tatang. Ngam, kasla saan namot akadwa di aso. Ay, napanan na nga rudan nga Ha? Di Bari, nanang? Addan! Addain tangal lang inanupan na. Anya nga to dayta? Ha? Mutit mo't dayta. Naglaing ni Bari. Ayos, bakit? Mayat na ito'y naanupan ni Bare. Mutit ko naman. Di mo ko naan nga ilutom dayta dito Ha? Jak kayat ti angot kan raman dayta nga ayo. Kano nagimas tupay da ito'y, Marta? Jak nga rod kayat. Ilutom di tarwar ti balay.
Kalpasan na, ipakan mo ko ni Bari. Bari manan? Di mo ko na nabukudam dayta asidaan. Ibingayam mo't ani Bari, ta iso tinanganup iti dayta. Adula amin. Nagmayat nga rod no kasta, pare. Tadaaso yo amang nganop. Andamang isang patitipulutan. Ewan na. Anyat ganas na nga tartarak na. Wawan pa kay ranudan. Malagi di iksat. Sige. Kinagpulutan naman dito adobo akarnit motit. Ano panti asom. Bili ba kiti asom Nala, ibusin namin, Berting. Dantuman maano panan. No adan to man yawid ta asom mapulutan. Di agsat tayo manan. Ay, una! Areglado! Nabarta ka. Diyak mo dan masurutan di dalam. Salaki! Salbagday tangasa. Pasal salika iti dalan ko. Rami ganto pa pulutan na. Apa nga? Awan sama pantalon ko. Ayan na nga. Ituro ko mampela dito. Magamuditan. Apay akas naman ni Bari. Ang karasubli dito'y ruangan kan taul at taul. Kaslada kayat na nga ibaga anak ko. Amangan no sumangpat manan ni tatang anabartag. Anya? Ni, pimanaw ni Bari, surutat nanang. Ay, lakay. Anya tar aramidam dito higit ti dalan. Sino kayo? Lumabas kayo lang. Sino kayo? Tama, turo kang bay. Tatang, da kami kaninanang daytoy. Umay da kayo yawin. Ay na, nagkunang amin ayang agbartag ka iti uray lang Ayan nga di pantalon mo. Ala, nalausama ti bartag na. Tinan mo tinangikan na iti pantalon na nanang. Mala, umay ka anak ko. Asibayon tati amam, taiyawid tan. Salaki! Bari! Di mo tataulan ni Nora! Friend ko dayta! Hey! Ay na! Imbaglaan nga ta nagsartang nga agtaon ti asom. Ambit! Talagang adam mo na. Makaawat ti asom. Husto ka, Nora! Ay, gayam! Anya ti ibagam? Atoy alaam daytoy. Sigon kanya uncle ko, kukwan sa kano ni tatang mo dagita. Ni, anya dagita ngay, Nora? Pantalon, kalugong, kan tsinelas ni tatang mo kano dagita. Nakawara kano ngamin itiigid ti dalan. Anya? Ay, isumot lagayam Ay, agyaman ak, Nora. Awan anyaman na, ambit. O sige, naagawid akon. Dahita nga aso ti akin aramid iti amin, Marta. Isulakit di tinangitara iti kalugong. Chinilas, ken pantalon ka. Hindi na barta ka. Salbag dahita nga aso. Di mo man pabasulan day taaso. Agyaman kakit di tagapukan kwa na, nasarakan da ka idirabi Masigurado nga itinagturugak, tinakaibat tiyan ti kalugong kung chinilas ka. Ngaminala dahita nga aso. Sila nangip apananda na. Kat ti pantalon mo, abe. Ay, Uston! Makapasuron kayo. Nabilag ka din dagiti Irik, anak ko. Nanang? Sige nga rod, tamang isakutan. Kalpasan na, inakasarita ni uncle mo a Pedro. Taison ti mangibunag ang mangipan iti pagkiskisan. Ni tatangay? Sa dino ti ayan na? Napanman siguro na iti ayan ti kainuman na. Amumutan day jay. No nagsangudan nga agiinom, agmalmaluman day ta. Bari, urayan nak! Agkuyog tama pan aglangoy ije karayan. Sana bali, nalpas kumutan nga insako dagiti Irik. Umaykan bari, agdiritso ta ijay karayanan. Magnata dito'y shortcut,
Tapno makasangpet ta adago si Jay. Abay, Bari! Nagdagdag na ulit! Naglitnaw ti danom dito Bari. Nagmayatag lang oy. Agdaybak man kiti. Nakadalam gayam dito. Bari! Tulungan na ako! Bari! Agyaman nak Bari. Inispal nak manan iti pagkad. Agawid tanwan. Amangan mo sapsapulan na tan ni nanang. Agyaman na ka talaga. Ay! Salidum! Ay! Salidum! Ay, diway! Oy, nakita ti asawam nga agbunbunag iti iray. Ngamsi ka, adda ka di tao nga agbarbartag si ka basket. Nanang. Di ka lamasyan iti asawam. Kakaasi ijay nga agbumbunag kadag iti sinako nga irik. Idinto tadda ka lang di tao nga agkanta-kanta. Ay salbag ka kitde, di ka lamabaing. Ay, talaga, kinuha mi ka ni pare Berting. Pare, sanaya. Talaga agsata, sanaya. Uwan mat, pare. Ay, husto daytan. Agawid kayo kitde. Day talag barbar dektar aramidan nyo di tao. Gawitan, pare basket. Makaturturog akon. Kunak no nagawid kan. Dito'y matgayang balay da berting tinagawidam. Agawin ako man. Agam na ko na ni pare Berting nga dapartyan mi nga asaw. Kat no maiparit tagparti iti asaw. Di yung amin ni bagbagana nang. Tapno di da kam tiliwad. Ay, tilar aramidan nyo. Da kayong matgayam, nana. Sa dino ka diti papanan nyo? Inak man birukan tay aso mi. Itay pa'y bigat ang mapukpukaw. Ha? Ay, ala! Amangan no iso day jet tinaibaga itay damang berting. Kagap-gapok ijay. Kat nang nagkuapartyan da ka no jay aso, nana. Anya? Sige. Tanglaman na yung bag, pare Berting. Napang urak ti ulo day tang aso, ha? Angam, amangan no agungat ni bakit mo, no partsenta da ito aso yo. Saan? Anya ka na ya? Ano agungat? Di sukatak. Nagado nga aso. Sige, makamu ka. Ala. Sige, pwesto ka. Ay, bilang ititalaw. Aha. Data, may isa. Dua. Dayo pang ulo ti aso! Pangasi yo! Ha? Ni bakit mo? Kunak tumat ka na ka. Ibulos ng di aso. Sige. Wah. Padasan nyo apartyan ti tarakan ko nga aso tay darum kayo, basket! Anya? Ha? Awanan kayo iti bayin. Amuyo ang napatag kada kami day tang aso, kaya tiyo pa'y apartyan. Kuha. Bakit? Pakawanan na. Nag-shot kami ngamin. So, diyan ka mo, tiyar aramida. Ngamin, kapapaunaw mi pailangan ka ni pare Berting. Ay, hindi ka da nagtang santol ama ulit. Nakaamirisak mo tin bakit? Uwain, amok ama iparit tiyag parti ti aso. Di kagdanag bakit? Ipatagkon ti aso tayo. Katsipod idin ubing, impatag ni Mang Basket ni Bari. Kat naamiris na, nga oray aso laeng ni Bari nga makatulong gayam kadakwada. Kan naamiris na, ati aso kat napatag agayam ti tao. Bueno bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Jonaline Mensi Carino. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon.
Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.